Article 244A Autonomous State Pathak There ni phai ingkor ga thomarni Delhi Jantar Mantar along arni siaphan dharna dodam jiaphan kachisik. Karbiang long along krong plia towar kaselambo malam kia pathak mahajon kropen phirang kia mai kangni. Arlong vutia rong angkang network tawar ka penajok kasiksak. Birda kelang ara doa naphan gardong pa jirlo gardong non karbilong re birda long pen ojang terang pi non arjuik tha birdang ton pen. Tere ni pha inkoyarni kanchastiko masahemalong karbiang long pen di mahasawa hemprek article 244 pathak karbiang long pen di mahasawa autonomous state demand committee tumpen phirangkia mai kangni. Labang so phirangkia mai long kanchastikom amai phu ajit timong pen kaningje ponki India constitutional law long ketok article 244A Karbiang long pen di mahasawa phan autonomous ki PG arondo ko pita pinyar nianta pachun thekthela. Labang so putha phan government atuma phan sodak pen kapachini japhan non ke bangji there ni pha ingkoi ra thomarni Delhi Jantar Mantar long arni sia phan kanchastikom KSA DSU KRA lapen kapre hamphang songatum lapen BJP lapen kapre rat chari atum pen chingrum pet pen bang pharuk piara ratum dharna inni damji pusi pachini pom. No autonomous state! Kanchasstikom long live! Kanchasstikom long live! No autonomous state! No autonomous state! No autonomous state! Delhi Dampo 23 March ni adak dharna dujila dharna ke dola में रसन हला जे नॉन प्राइवेट मेंबर बिल बा नॉन इतम MP आके करेंसी बे अलंगली प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस lo la pen lang li claim bom la salang li pan churu la pen la sa private member bill bang normal government bill paman sia pan sinit presar sia pan kedam lo la pen non ke majok asong atum le government atum pen lamdon chitok pusitami autonomous state pen amber ki chikroi credit nang jia phan chuni ripon atheke isi more power le pi pusitami autonomous state anki jakong avi puta pachini ponthu secondly bang ke karbiang long arlo pen etum karbiang long Arlo Helekior Atundo militant do extremist organization do social organization unta la Mao MOS pataini ka chitok anta milu aru second time to grinai jong sialang unta autonomous state ani hang binong kulote autonomous state penak ake kom aber ke bang pak organization bang pak militant organization bang pak extremist organization a chitok grinoi halailo ni to ai pen kachuniri La soalong ke ECCM Dr. Tuliram Ronghang ke jatim karbiang long atum penta cerap citu dun thekapot kachuru pajerpot. Apenon pini lahai kami claim long la penai claim dun purana ngarap dun pot karbiang long autonomous council chief executive member Dr. Tuliram Ronghang tum panta la pelang lijir pot tumanta nile tum kaddo ka organization tuman ningkang sama kardom ahir jumi pajirlo alang li tum la autonomous sat ke palong japan alang tum full interest nang ke nuna pot na pe alang li tum bidis fere na pido pot alang li tuman jurulo ahir jumi pajir Meghalaya tum hempre ka phan ka chistong lapo ananing kanding ti bonta long daprang lapen monira tum lapo anapran sitami damnang ni bonta karbiang long hempre ka phan ka chistong aning kandu pigan lo lapen ke ongdung ara tum apran ke damnang lapen avia phi ka chipinang atuman ta dupigan lo bonta pinyar nianta pachun thekthelang Lakirat cari mati political leader tum hempre ka pharman sacrifice he serang hoi pen kachi o he mati MPML yang hoi pen kachi o he joglu puta kanchastiko mamai pu ajeti mong pen pachini ponthu ni tum det anon ningkan thong kepra throxi sulibom lan sitai autonomous state pe long letet akaron bang lahen lo je garbia political leaders political party atum sacrifice ka via joglo la sinele tumayin pen chuniri lo जे कार्बी political leaders when कार्बी leader तुम अलाम तुम sacrifice ना पो मेघालय autonomous state का सिमार 1969 अफ्रांग खासिया leaders jointia का leaders गारोप leaders political leaders तुम कौन sacrifice मार हलो सना तक इली तुम पिनिया double sacrifice ना पो आना से इली तुम autonomous state लोगों जी secondly बंके ला हिलिकर तुम militant organization extremist organization and other social organization tumta MO chitoklo MOS sabatahini chitoklo laki chitok kan tamlo council of more power ke arup dengri no
autonomous state na perke deng noi ba ke deng de jia pan tuning rilo lehen lo non itu ma press conference ke na pen non ni le to men ji government hok pe tu koriboi karon তেওঁলোকে autonomous council ওপৰত উঠিবলৈ নিদিয়ে গতিকে মোৰ পাৱাৰটো যিমানে আপুনি বিচাৰক হ'লেও নামটো কাউন্সিলটো নট ষ্টেট গতিকে এই কাউন্সিলৰ যিটো পাৱাৰ সেই পাৱাৰ লিমিটতে থাকিব এটা এটা টাউন কমিটি দিশো আছে সেই টাউন কমিটিত যিমান পাৱাৰ দিলে টাউন কমিটিয়ে থাকিব কাউন্সিলটো নহ'ব গতিকে অট'নমাছ কাউন্সিলক যিমান পাৱাৰ দিলেও মোৰ পাৱাৰ নহয় সুপ্ৰিম পাৱাৰ most power দিলেও এইটো নহ'ব ষ্টেটৰ লগতো কোনোবাই সমান নহয় গতিকে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট বুলি নহয় এনি গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেটত তেওঁলোকেতো নিবই পাৱাৰটো তেওঁলোকে নিবই আৰু ইয়াত পাৱাৰটো কমাব এইটো কথা আৰু যিবিলাক এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে সেই এগ্ৰিমেণ্টটো ফুলফিল হোৱাই নাই এইটো হৈছে এক্সাম্পল গতিকে আমি সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ পাৱাৰ লৈ লাভ নাই সেইটো আমি এতিয়া BJP leader tum kilika pora hot vote nanga chu hanga hot apong lo hemprega puthak lam chak chi pipon bonta piniar nian ta pachun pon thek thelang la CMP kilik je phan noninka ni sita velo la so prangjong BJP atumta karbiang long hemprega phan ardinang pidunde poloti kaprek mathanang kok puputa kanchastiko mamai phu ajeti mungpen pachini ponthu koi asu je ar amar memorandumot likha ase amar LK Advani dipur har homoy আৰু আপোনাৰ এই ৰাজনাথ সিং হাফলং আৰু দমকা ৰখাৰ সময় আৰু আপোনাৰ নীতিন গাডকাৰী খেৰণী আৰু দীপুৰ ৰখাৰ সময় তেওঁলোকে কোন তাৰিখে কৈ গৈছে কেতিয়া ইনিচিয়েটিভ লৈছে সেই কথা আমি পুৰা মেমৰেণ্ডামত দিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰমিছ দিছে আমাৰ বিজেপি টপ লিডাৰ চেণ্ট্ৰেল নেশ্যনেল লিডাৰ তেওঁলোকে প্ৰমিছ দিয়াৰ পিছত যদি তেওঁলোকে নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই ফলটো নিজে ভুগিব লাগিব আজি নহ'লেও কালিতো ভুগিব লাগিব আৰু আমিতো কণ্টিনিউ কৰিম বা আমি নোৱাৰিলেও নেক্সট জেনেৰেশ্যনবিলাকতো কৰি থাকিব গতিকে বিজেপিৰ ওপৰত আমাৰ আস্থাটো হেৰুৱাব গতিকে আস্থা হেৰুৱালে লাহে লাহে ইয়াৰ পৰা বিজেপি আকৌ পাৱাৰটো নোহোৱা হ'ব সেইটো ৰাইজে চিন্তা কৰিব ৰাইজেও ভাবি আছে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া 1 বছৰটো সময় এটা আছে গতিকে সেই 1 বছৰৰ পৰা 1 বছৰটা আছে বুলি আমি ধৰিছোঁ কম আছে আৰু 1 বছৰতকৈ হ'লে সেইটো সময়ত তেওঁলোকে কি ইনিচিয়েটিভ লয় কি ইণ্টাৰেষ্ট লয় আকৌ সেইটো যদি তেওঁলোকে অপজিটভাৱে কৰে আকৌ তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভ নহয় তেতিয়া আমি ডিচিশ্যন ল'বলৈ বাধ্য হ'ব তেতিয়া আমি ডিচিশ্যন বাধ্য হ'ব লাগিব যে আৰু আমি ডিছকাশ্যন কৰিব লাগিব যে কোনটো পাৰ্টিক আমি সহায় কৰিব লাগিব কিন্তু এতিয়াতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ টাইম অলপ আছে ধেমালি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এইটো বস্তুত কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট আছে আৰু এইটো অসমক ভাগ কৰা নহয় এইটোতো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় যে এতিয়া অসমক ভাগ কৰিব নহয় অসমক ভাগ কৰা নহয় বুলি কোৱাৰ পিছত অসমক ভাগ কৰিব লাগিব বুলি আমিতো ডিমাণ্ড কৰা নাই আমাৰ পাৰ্টিটো ছেপাৰেট ডিমাণ্ড কমিটি নহয়তো আমি অট'নমাছ ডিমাণ্ড কমিটিহে গতিকে আমাৰ লিমিটেডটো এইটোৱে আছে ইয়াতকৈ বেছি যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু অসমৰ ৰাইজে বা আসাম গভৰ্ণমেণ্টে সেই কথা নাভাবে তেওঁলোকে সদায় চিন্তা কৰে যে মেঘালয় অট'নমাছ ষ্টেট হৈছে এবাৰ 1969 আৰু 1971 ছেপাৰেট ষ্টেট হৈ গ'ল Here ni pha inkoyarni RTI Klembangphu Mahajon Kro amethanga sa hemalong pherang kia mai ingnipon labang so pherang kia mai along RTI Klembangphu Mahajon Kro pen kaning je ponki karbiang long along krong pliatowar ka selambon alam kia puthak ke chok chikeleli ke do anta BJP party Klembangphu tumpen le kachingki ka chethanang jikali Competence Authority of Land Acquisition tenson rong pia tumpen si lamklar chipinang jing Lapen akinang sot pulotang ti ratang no lapen pherang kia tum adimaklong an humridam rapera kechok chiklang dakpo athe ke ongdung long likidun vegatum non puanta ke long nang jia ting mati compensation ke long dun de atum du olang pusi RTI Klembangphu Mahajon Grupen pachinipon lasilahaya putha kachingki kachingwai japan BJP sa hempen kaprega dim hokloti rara tumpen pen Cipaklar dak long po puta pachini pontu. Arkar biang long kroy pon put la so tuwar long ke klan ke dang ke chokchi la pen la dak kumat matsi kacirap dundo tahai ma pusi nili dak kaning ye pondo la si hala bangso abangke nili dak tenzing rong pi phanta pupon iglo mondol SK phanta pupon iglo
na pen ilitum Karbiang long la Autonomous Council la long ake hoy alang li Dr. Tuliram long hang alang li panta pupon lo pen omorsing tiso la puson ta pupon lo la sila da ka bang nili pini ke cheng si ki pujia bang ke la phelo Karbiang long rat tatum tanang chap du noy ke the kere tum pir the ka do tanang chap du noy la si ladak nili lam the bang lam klar nang ki pi la bang so lam klara bang ke Tenzing rong pi man de ke claim vek for land along ka chapahem phua bang alang li le rada theng nu wang pen ke chok che eni li kaningi ke chok che kaningi ke chok pustame ba alang li ke claim ke dama kam ka duk ka we alang li le nang chi piason te nilitum anjo se Karbiang long rata ninga rong po la pen nili tan ninga rong po athe nili kumane party atum bhale karju gali nili bangke officer tu masi karju jenang le tum ke claim ke dam chok che usi nilitum ki pu kasi lalo lapen CM Dr. Tuliram Longhang ake haya phan lapen omorsing tiso phan dak amen kopi posinili ki pupon iglo la bangela pohelo Karbiang long Autonomous Council a principal secretary alang lisi ladak competent authority for land acquisition mane kala appointment pinangi puke proposal NHIDCL longke alang lisi la so proposal ke kipi lasi nilit kachini neta tahai po setame Principal Secretary ami thang jung tong thang association alang li tumhan advice and ipin ma CM EM tumhan advice and ipin tong alang li proposal MSIDCL along ke tok ma labang tan li chining tung lo la ba hoy tu ni li chin ni da tai po je Principal Secretary aning hang ling claim long la puson dat duma aron along la ta chini yang tung lo la si kopi posi kapen wall pon ma ke la helo lam the ke dam tangar ni an ni li tum state long stame dak local stame la so krong phlia puthak ke chok che ko an mali tum paklang bom lo la pen CM phantan le tum chuning ri lo EM phanta chuning ri lo je la so bang nang lang dun nang hi sar puni tum chuning ri lo setame pinian tame la so abisara bangke long le det lo la si nili tum mate nili ki puji bangke alang li tum ta ko pine kachira dudum thukok ma je alang li phan officer tum phan SK Mondol joint secretary athe alang li phan ke appointment Gulf of India le pi pusita under la ke KCC long sido asi alang li phan ing saya hedet mante la support inquiry ta bia hedet nile tum CBI inquiry ta hanglo ED inquiry ta hanglo klar dak ben si hanglo stame hal an kali se tame Karbiang Autonomous Council pe stame isa team pi pen ko pini salam ke klang lopot aso puthak inside nang ipu pinian ta thang nat ke klem ke dam ang thek awedet lasi nilitung kipu alang litum phandak kachirap dum duma pusin lasi nilitum kipu ik lasi nili kipu ik mangke la hello klar dak alam mangke lasi lasopen ako wang chunang je potta ke dotang atuma phan nilitum tangka maha ke longji anta pilab lo mante ke chok lima tum phan ke nilitum ki pinang ji atangka mahan tanitum pilab lo pusi patumi la press midalong kaning je nilita theklong lo lasi pilab lo laki mesen alam lo nilitum sarkar phanda chorgo iglo laki me pigalam lo setame nili ako isi kachini gangtum abangke la phelo je alang litum phan labang ini asongja mante manpeng edo abang putum han kar jugang tung la phelo je haladak nili ke theklong jitu NSIDCL long lapen along aprek a guidelines long ta do ke tok do je land holder lapen pata holder alang li tuma phan klar et pen dak amen thapon pen si ke long nang ji tangka maha anta pi nang ji mane land compensation land acquisition a compensation ke pi nang ji pusi hadak tok dak do lasi dak nili pui bangke Karbiang long along ke ilitum emethang adim lapen tangka maha kadure joine pota ka chikuri thekhe bangsi ke onglang tangka maha kawe joine dipu ke bang thekhe joine apor dosi tame tangka wedelo lapen nang hilat nang wareta joine si alang litum pata kawita du uta haipo lasi nili pui bangke lason pata kawe pin do kholdar sita long le luma lak do kholdar chotke long le pu laso bang Tenzing rong pi nang rada phan pa clear tha mondol tum pa clear tha nang ka do khol chotke long le amu ko sangu dake apota aki ding tha aki chi ta ko kopini ne latum ki irtab do nil da chini petbe lasi la bang rada phan klar dak ningi tha je pota chok lim le ke long le la pen la dak bangke la puhilu puthan ik tha je dokong ji mante kopini ka chong thu ji mante rong asor ka chini ke thekeri da do rong se tame apen ka chini ne tum phan ka chong thuji pu intention nili thang na dawe
lasi la bangke klar dak rada theng nu tanili kening jilo lasi kopinik alam jong si do pelutang te nang litum nili phandani putame la pen non puthot aku nili ke hang tuji ke tenjing rong pile lang litum bahai ni phan kachuning riji bang la pela tenjing rong pia phan la hai pakliar noi la pen adin aklong damanang hadak klar dak hala dak jong si ajata ke chok chia wi pelutang te la ke nili phan adai chenji la pen e lo dim nili non paklang ipo nili tum news tanilum piglo Beer thea long beer ta la pen kisung ki boy pen cheng lok ke do ana sonta joy ke la pen prap jin pen warsai ke long igji la ki network akenang sotlo bonta kar biang long rong rubarlu pinyar nienta network kavi do bomlang la song si la khain ko ra phoni lip MEC constituency ka parlu borpung arlong wutia rong arat network tower kavi penajok rada tumpa phidun hup la pen kisung dupiklang Atherong pen kahilo inglong si keng kamba derang si network ke doa dimle damji kisu ki un e ahot punon emergency ahot punon la pen kapre ka kisung ahot sitami kaching ki je phana kisung nang du puta hadaga rong arara tumpen than pachini pon la sikar biang long ke isi atuma phan kachuning ripon labang so rong hakko penta rong nang chukim si thedunga rong nang senglo la ke borpung mati arlong buti pu henlo Lasong si penang energy ding klui pen rong seng det pen api tami non puanta kaching thoramu theklong lipin la lasong si dak arlong wuti arong angkang along network kavi penajok penang anakisung nang dolo Pinya birda lang si kang ton chalo kaduka vita domi thak nei kardong